online aya thlawna ticket tlawmna S&R Travels rangi thlawna ticket ilo book vedonia engtiklai po in WhatsApp emo phone call mangin booking ti theih reng ani contact number 6909063744 ole nimina budget session neina khan zona le chana huna khan pusi ngun len chunga chung changa case anele neilo kha aron lar ta view maini tichon chu mithila wang te po chu anima na pusi ngun len chunga khanin press me te po akom nge thil thlen dan te po kha aron soi fiani makang reng de me chu SCB case ania ei rukna case ania khata han party pakhat ani veni maro chu khat thi chung khanin ka shelovani ati de utlat maya makweng reng khop maya hausunga khanin hoi view bokani kha engpo ni se kami chung chang khatun tuma chon kan han soi anga tichuan tontum video hi ziak chiar kani lova tia rilro lo lang ang te soi mai kani wang hianin tong kau che diklove mo tong kam che solema kalo nei ni chuan melo rethiam don nia tichuanin le tontum video chuanin poimo pera chuanin pusi ngun len chunga kha ani ta ni zona haron zota ron bei thavia wa hamaro chu kan chief minister khanin channa aron pea pusi ngun len chunga zona poni chelo pulal mon puya punte zona chana khan ania ka ta khanin ming pakhat aron rini chu ming chu tu dang ni lovin puvizir sanga ania ani related case khanin pusi ngun len chunga kha lo lang ve ta ni chutilai video chu in clear ma support teng ten ngan ma zom tak pumuan puya zona puzir sang an case tenge nei ti kha puzir sang hen case pan ne ya pakhat achuan court niam zokin a convict to chu hai court appeal me kani appeal lai ania wangin tuna hian convict kan ti theilova tunai chuan bizalen ani hria chu lo pakhat dang case ania chumi a case a main accused chu post speaker zona nei tu pungun lian chunga case hi ania chu pusi ngun lian chunga and 14 others tiani hemi chungchanga hian charge sheet pei thokat ani to tin prosecution sanction deal mek ani boka chuwang chuan anticipatory bail lo lak lok te po that karing speaker case kanei ka hello when you think you en case ange ane karon siar chuak ange a case speaker kan member zom takram to zobial khan en case nge te corruption case aniem tuna CEM atana kan pom tak so ZPM thalai tena anthu chuwa khan corruption case vizir sanga MLA hun laya om kha kan du lo anti akha ama so bi khan nge ama so ngai reng kha an du lo thin khan du thu tem speaker không ai yên ra soi don hiện thì không ai la không ai takin kan hospital pun chan chan karinga prosecution order po kan ngai tua mek emo as tu tiang tu ra submit tiang deu khana soin ka share ka sexual ni mai the kan house leader khan prosecution order po la omlo case register po la omlo kha case nei tiang pu kha chi don mi speaker an festival thei khop maya he veilam mi te hianin case nei lo prosecution sanction and deal ngai reng man le khovela hian le chuwang chuan pusir sang a chuang kan member zom tak pungu na case a hian atel veni som pali te zinga atel ve chuwang chuan an case chu inang renga a case chu kan soyange SCB PS case number 4/2022 dated 26 May Sanghi Somnile Patni under section 409/120B/34 IPC red weight 11/13 within bracket A within bracket 1
within bracket B and 13 true PC Act 1988 ani chu ami ring ming te chu chiar chuak vek lo vila hemi hi tuna hian charge sheet pe ani to chu bangin prosecution sanction deal mek ani pu speaker ka tho pui te po hi ni seng case ania prosecution sanction min ron deal zon ka pedon tu ba hum ka tum lo tun malamin prosecution sanction deal in hum te alo om to thri na kan tum ve lo kan sa case number khating chon kin kan the lokin voini theng hian ACB case kan ei ka hello tuna budir sangana pu speaker khongai takin khatia soi chu dak la rawa chuan inquiry te pon lokala longtlai bypass road siam kan i line center project kan siama cheng bible the som pakhat alo chuak ani siam kan i line tudi hun lai chuan MLA kan pek do nai khania cheng bible seli le nuai som sari alo chuaka naya khat po ko khoi lo pathiang khong ai nazara ACB an local point he case a hian tel na pakhat chu ko ta la sen chu pu speaker chu kan he na local te an ya chu ba chu case kan ei ka hello chu an nei case te ni chu hela ni la na po khan tra ma sa po khan case ne im hlatlat lo kha kan nei to chu wang chon pu speaker chu ti thi soi thi ni la a thain ka thi case kan ei ka helo thu de khi soi thi ni la aron aron challenge ang reng viewa maro chu kan chief minister khanin a case number tenin lam khanin aron soi khania hetla hi thil mak chu nia tunge dot soi ti hi ni pungun len chunga hianin a shelo tak nge nia a shelo der ti hi ni fiam thu ti tak dewan seng do hianin muhil der hi muhil tak a hian kai thon har anti thina chu ten do che chon pungun len chunga hianin ashelo tak ani chuan ni chu thusana lo da tailama se enge a case a ming putu ber pusi ngun len chunga en others ti ni khamo a ming putu berania chu ti chunga ashelo lai taka khe amak viawa ti chona kina po thil mak deu dangkaron provide don choni ti chuanin hemi chungchanga hianin pusi ngun len chunga hian do ta soyem threng si in ka shelo ati theia pakhat le chon alo shelo tak thei bokani chu engboni se ngai thla pheizel photeng prosecution sanction pu speaker pu na kan member zon tak hian case anei te mewa chu wang ka advice du chu anticipatory bail lo la turin ka advice du ni kan nei lo wa kan la bok lo wang a tha la pu speaker khatiang case kan ei ka hello when thengin case kan ei ka hello chat preliminary inquiry ta chon local te meng mai chu tapo ka lo sui chu he thila hian ka signature mo tel na pakhat ma kan lo pathian le mi puiza voin ni theng ka na hian ka lo hi cheng khat ma ka langai lo bok chu pu speaker hi top the na em en case ge ani enge ti so ti chu so khera ngai lo ka nei veka kan house leader in direct tak moya case in anticipatory bail ro han in ti tong ta he house of na ta hian amoi lo ka tia chuwang chuanin he zodale sane ti top to thalo mo pu speaker pu zir sanga nen case nge anei ti zo ania ka chang ani zir sanga na case ania hian amena ke supungu na ani thu ka soya pungu na and 14 others dinga hian a telve ti ka soi mai ni so case number men la takhenin pu duama statement khilo ngai thla chiang ula pumon pu punte khan pu vi zir sa ka khanin case engenge nei ti kha zo dani case anei kha jan kham bi chana khan lo thei lo in pusi ngun len chung ki soila na ngai ni mo entinan liana hianin case anei em ti zo na lo ni ta se liana khan case lo ni ta se amaro chu khami case a khan a ming putu a kha arama lo ni ta se mo khamia wang khan pusi ngun len chunga en 14 others tia khan puvizir sang kha atel chawa 14 others a khan mo midang som pali te tia khan khawa khan a case ming soilan don ani po in pusingun len chung haron ringe ngi tur khan ni chumi chu pusingun len chung a khi hoi a hau maya chumi wang jonin soi zui kha ani ta zokin ka shia ki lai kan chief minister statement ki adik thokhat view mai an zona
khan azir ema puvizir sanga case nei zinga khan aming putu pusi ngun lian chunga loni taka khan asoi lang lo thei lo ani tam hei ka neya ka soi to speaker puzir sanga unconvict na kata khan katel lo kha chu case san ani provincialize kha chu case san ani sanga corruption aina poisa CACB anman na anberet awanga kha case khanei ani in ka hia hei heta point na lang chianga hei ZPMPR ania ti chuan pu speaker tuna soi kha longtai bypass road ani ka chua nuwa ka hun lai mi ka voin ni thengan ti pangma kha project ka anti ho cham tilai an ti pangma ti kha an ma ni lampang chong kam nge chu thlon ti buai ti na do bertura chan ka ngaya poni se pusi ngun len chunga hi hemi chungchang kaloria ka pohan kalo soi to atira khan thelo ang kha chona nom tak nangin preliminary inquiry te pon ron ti ya ti te po soi ta ti chuanin an soi chhaw ken tu na khianin khami chungchang kha chu chumi bypass road chu nia aron ti chho ta zat meila ya khianin hriat hi chu anei ve ni ti hi chu hai rual chu ni lovin ka hriani hilai chawa khen mo kan tinan lenge ti chuan pu speaker tuna soi kha longtai bypass road ani ka chua nuwa ka hun lai mi ka voin ni thengan ti pangma kha project ka anti ho cham thak reng ani ka hun lai khan so ta an soi pon nang chu la siam la he kong hi tlang tong ma le an ti ve pathian khomai na za kha thila khan pathian mingin vai na pu speaker ka soi tel na yap thela pok nei lo thun nei na man zual ko ngapop pakhan na tel na pu speaker azo na ka chang ania chan da ka longa thave sila pu vizir sangan en casting nei ti bin zota case pakhat anei chu ka soya chu appeal me katia chu da chuan kan member zom takhi atel katilo case dang pakhat ania ero chuan tuna kan member zom tak case a hian accused zinga pakhat zir sang hian ni ve a min zo wangin chu ka chang lo thei lo ni chu wang chuan case reng chu an investigator thu atlin lo chuan final report an pe a top mai thin thu atlina hei chu thil sual ti ani an ti chuan charge sheet an thelu ta sarkar na thokemo MLA te mo MDC te mo an lo ni chuan prosecution sanction an deal thin ani chu deal mek ani ti kha ka soi mai ani le alo mo speaker khong ta ka soi fe lok khong ta kin kha khe sa kha puzir siam kha ka nu ka do chia siam ania kha ka siam ani kha project kha speaker ta tong tu soya ti chuan prosecution center order alun pon sanction tulun pon kan chief minister kha ka chungchang a chon lo pero se pathian khomai na za ti chuan atul chuan ka dik na ka dik long nan hu lo ka tang tuan ka tang ma yang pathian khomai na za pu speaker he case hi so khan ma sa khan CBI a pek an tuma mar su an pele talawa CBI ho pokot local se ka kilom ka kita ka kenya in lo ngai thlave ve ka tir tang khan pusi ngun len chunga shelo lutuk atira shelo lutuk le ato pa she taviau si a project lo tling ta lo zong ne na aron soya hemi chungchang CBI po thlenan tumati zong ne na ron soi ta ka khichuanin shelo hul wal ka chu ni lo ti ka chu mi pa ngai tan chona she thiam thei mai in ka shia chu ni ta sela ti chuanin kha hemi chungchang aron rik chona chu ani ta ni po ni se hemi chungchang a hen soi zui te po tam viau dona pusi ngun len chunga kanin azona chu ni ho lo pu lemon pu punte ina azona ina ron kentel pakhatania maro chu uvizir sanga kha ari ri to ma tang to khan pu ngun len chunga statement tang to khanin ari ri to mai ni maro chu hemi ran chuana chan ber zo ka chu pu lemon pu punte zona atanga ron chuak ani ti kha chu kan hre theu kha ti chuanin adanga kan kalanga ti chuan nimin la khanin pusi ngun len chunga chuanin puthar la khom tu te kha hemi khei sung chang henin ako mani chuanin chu kan enanga hemi video hi kan enanga ti chuan heta po hianin in soifia na chungchang bo khani le don ani assembly house a khanin du ai chuan pusi ngun len chung ha tang ul ma mai mo in soifia kha tu ma mai mo khlo ti dewa a chan chu in soifia da tur mun le hun kha ani lem lova tin tu na mi hemi thuthar la khom tu te lo kom
a thu zia lo soya po hi a hun berem o chukati a chan chu ACB case kallai ani to a chuta chonin aming putu pusi ngun len chunga n 14 others mo khatieng te kan chief minister soidanang kha tak tak ani chon alo ni ani chon khatieng kha heta in soifia vaka media trial ang dewa media game low play in soithiam vak hi ke chon tool khati thlod lo ni tila hi chu a chan chu kalo nei ni chu mole maro chu thudik chu alo lang chuak mayang ti ang tongkam te han nei se adik turania maro chu ma ni thiam thu lo sei zo lai hi apatling na viewin ka shelowa dik taka soi chuan a hunin a hril mai dona an ngai tuanga ko rin an ngai tuanga thiam achang ani chuan in soi fia chiam angai lo a thiam ani chu ai ru lo ni chu mi puin kan ti mai dona ni mo tu teng dek chia chuan alo thiam lo ni chuan ani lo alo ru ngai ni hi alo tel ve ngai ni hi kan ti mai dona chu mi po ngak lem lo he media mate assembly house atia kai ru lo chu ti khati ti boy lai hi atul ka ti view lem lo maro chu a video hi inen phot teng off record dan main di sokila dan main na video shit ale evena elaya senti bumi kana kan ko bila ti kan bumi sansu chomhalama question kan siam na chief minister ram tak nena kan in zo lai kan chan na sungchang khan pujir sama case kan so na kan SCB case kalau nei vere kalau nin kan nei ti pot ko lo he chuang lo ka chuan ma se kan han so lu khan SCB lam ani a hriat lo thurun suya maro chu ke chu he chu mak kala ti top thelo chan chu mani case han hriat lo ngot lai akha amak katia maro chu patling ina ka hrelo ani anti chon thutlinga ngai sak phot maila ka soita kang khan thil pani om thei oma pusi ngun len chunga hen a hrelo tak ani theya pani lena chon a hrelo der ani thei bokang chu bak chu soitu ka hrelo tak po ni thei a hrelo der po ni thei bok en zelang investigation ti tu te ka zo han ai le lo case khan in ka ten ve sia i hun la ya mala kania anti ta achon sui fe thain ka dia kha thila kha am dam chu district council ka siam kan ni lai khan lok pai ko pui ki kwa lo tham su ve zela bazar mun lai ki bypass road siam aya chu mi dan chuan simjala concept pe protect kan dia menang pom saka DPR te kan hum zuya Batian le foto de saknain sanction min pe awabel se som pakhat le ti vela ge figure chia kha ka soi thei to ba khi tak te khi nia karon soi jok taka chu assembly house a khanin enge khami ama chui tu lampang ti kha va phone man lem lawani nik tak chon khi takhi chon a ka va phone a I nei lo min no ti e a ti thlapa maro chu a phone ma hau po khianin khi thilaki a hriat thu kha nichina assembly house a an thu sei tang khanin alang chiang em a kha chu chumi bypass road siam tur khania CBI te po thelun tumati zong kha a hrele boxia ka hrelo ti boxia ka hriat enge niang ka hriat chu ti haulo maro chu a statement han chik chau khanin a case ti metiang a case ron ir chhuana bypass road te tuna te phei khi chon khi a sanction amount zong nen khan a fika facturon soilo ma se a hre chiang chho ta em mai boxi lai khi thilmak viau chunin ka hria po ni se in ngai thla zel lila assembly house a po khana tira chona hoi a hrelowa hamaro chu a han kal thoi dewa khan enga tanga ron ir chuak nge kha case kha ti kha chu a hre rukeu boxi lai ka amak ka ti ke chu ma se tuna chuanin innocent takin enge pungun lian chunga hana hrelo tak anga ngai sakila thilom theiro chu ka soita kang khan point pani om kha in ngai thazel tiang so da siam kan ni lai jam ni le som pathum khan fasi sommen noi zali le
som sari probably le lo som sari vel kha lo su ga chu ko chu figure exact kha chu ko sari te la jadi som sari le temani maro chu ke kha akhel le mi pui awangin MLA te kanonian minister kani don ta awan khan kha paisa kha kanuma mi local ten project lian tham le kan ram mo ania anin khoisela thane tin sen kan ma khoi loving ke chon ka kal san kamaya ti chuan a kal chho zela ma de po chon han la a thok tu de po department executive secretary le planning and development officer te ovin MOU te sign na chuan na chon ta chuan a kal chho zela compensation pack chung changa engemaw lung oi tlan lo na wangin chen khatin kong an ti boi dawa chumia wang chuan ana po chu tu thleng an pui thin ani ta lo nge nge a awang yum tak zeta cholai kan pho pui kong tu so chuta SCB te ka zona ni oma an hriat na achu ka hun la man chu private drum fek kal tang tu ani wangin kha NLCPR scheme akan compensation pek theih na om lo wangin meeting aram nei tu te kha kan ko china hoi din hoi thum siam ni ta chuan kan ram ma so na tu ania tin tlawm mai kan din china anni ko an chaparam nei tu te chu di rol chuan an ram a thona an kal tang tin mu ta kha the na sin an nei be a ete kan soi hona pe chon cheng sin khate te kan pem su ma tlawm mai mi te chu mu le ke po chu an dia mar chu cheng sin kha kha tem ve de an dia cheng sin ni tal ni sala aram pal tlang hi ti in hei minute te po kan nei chapa ni som le por September sam ni le som le pathum klaida thuma khan ram nei tu te ne in rem na thum kan ne ya chu da chuan an ram kha asut lang tu rim rim kha kam ta kan oma cheng sing ni chau pe ka NLCPR tang khaski matang kham ma se ram ma som na ni a council tang point tin tin mo SPA mo SCA tang mo to point ai to na pe ni se ti ka kan ai to na ani a kan minita hian tan zia ka ram chau nei azawe mo ate mo po ni se cheng sing ti chau pe ni se ti chuan huan thai nei te chu an thai chia compensation pe ni se aba ram man ero chu tu ma pe lo ni se tin kan ver ni tin chu chuan pan ni na chuan ong pui chin ba ka aram chu an ram chu te tha tu ni anga pas thar siam ni ani anga dia pathum na chuan ong pui ba tang si lo le hu na ti chia tu te thai po compensation pe ani ang kan tia hei NLCPR khafana tanga pe tu ni ti khoya ma kan minute lo ni mara chu district council kan ni a district council chu ram ma so na tu kan ti na chuan alam pong dang tang poi sung mai tu mai kan tum ring lu ve ani kan hun lai khan ti chuan kai ka chuak ta tuna hei sarkar tha local tu ra siam tu visit sa hi min thak tu ra kha ani min thak tu ni a ani khan chen khat ne na sa nuôi nga te pe chen khat nuôi thum chen khat nuôi ni te pe ni om takani an soi danin khata khan ram nei tu ten lu oi ta wa ke ni na kan ti dan chuan aram mana chuan cheng sing hi chawin aram zawo mo aji me mo pe ka ko ngai tu rin ti chuan an thai e ro chu etenan ti ka ne mo an ha ne mo ser thum ne mo la tu he ne mo chia veka chu ta tanga arep om ang khan council sumatanga ngai tu ni se tia thu kan da kha ani a chu chu ahun laya siam kan ilaya khatian kan lo re lawang khan SCP khan case milo sek sakve ani ti eta si son kan so lu khan ka han sia a ka siam min house kan min lo pe se case kan ni ti po chu ka lo wa amaro chu voi ni khat chu kan ni na thu so tu din an local vaccine na acham chu ka ti hun la khan
siam ni mai lang in cheng khat ma keng ka khoi lo wa tu ne na ma ka pe bok lo wa tu ma an na tu po keng ka ti lo tin na contractor tu chu ka soi ta kan executive secretary le planning and development officer te ne na in siam re ma ti kha mana kha an ni a keng kha ta tel na ka ni lo wa kan mi ron so chin po kan eng ma tel ve na ka ni lo cheng khat po ko khoi ve lo ka hello ti me ka lo sang ma ya kha kha ka lo du to mai je la case ka nei ti po chu ka lo ran chu wa jan house on case ka nei ka hello ka ti na chang na kha ani ma ro chu case ka lo nei ve na chang na chu kan ram ta na thatu ni a ma ka lo la ve na ram ma son na tu le kan khodan ma son na tu chung cha ma ka lo la le ram nei tu te ne na kan lo in piak na kan lo kom na khata tu khu na kan lo sia wa nga case ka lo nei ni in alang ta en poni se rampuai tu kan ni ha rampuai tu te na ke mari ruwa ka ngai tu ka na chuan ram tan thil tha ni chuan eng po kan ti tur ni ti hi ka ngai tu na am china am ma ro chu he kan minita hian NLCPR pengin cheng khat ma pe tur ni ti zong minita kan da lo he miniti pu thein na lo ma chu akal dan ani a kan chief minister ram ta khan ei prosecution order sanction depo anon dia kan dijot ka ko puite tu po di se ka pe nga dia ai lo pedonia ka ti mai na hausa po kan rengina tin anticipatory bail la ngai ang angai me ra ni dia kaka a member pui kan ya hausa alo ngai ni point ngani corruption case umun lian chunga ne na chumiza chu kan pe ai mo umun lian chunga thuin kan pe te mo sungkiang lim lo le kal ga ni se tu na nga ya a case tha a chiang le di point na na prosecution sanction na tha pe mai ka acha bia wa pe mai se la ram ta na ni chuan ke po ka ta mai nga tan kha ka he lo wa tin anticipatory bail hi kala lo ko ka he case a hian atulan ni chung ka ta ram tan chuan tan mai ni loin athi po kan thir ang chu ram le ram tan chuan chu kan din chan le ram hoi tu kan ni ve chan to ke ma chuan ani a ilai kha hoi na hian an soi du lai ta ka chu ani thil dam thui ta an soi em tu ma se son kan zowa e kan thiam te ne chan chi bumi te na kan soi fe lo chuan ojil sa na khan eng case ne ani ti a khan pan hi ani dia a case ka soi le du to si lo wa corruption case ania tunan charge sheet na high court da challenge me ke tuna mi po chu tho chu ani karina achan chu hutla ya sum amai na di kholo ani amai na ei me ei lo lam chu ka ngai ton ka hiat pui lo wa ke maro chu a poisa man da na lo ka chuan mang ti ta lo nin alang atin he sei du lo haron ti lai khi kan chi minister kha chon in case number nen kha chon sei ngein ka riang e pusi ngu nen chunga thu sei ka sha thiam lo zok en poni se kan chief minister kha chuan in a case number zong nen khanin section zong nen khan ron highlight to mai sia chu ani en poni se zo tre pa hi kan en zo lo long cb la matala kan zo pon kha i ho wa in re ani awangin pujil sang khan ma ho man re lin long paisa ka pe ati ti deu ang khan ang soya sulai su ken ka tu to ti lai kha ka soi du chu ani ne zo du te nei le te ang ti khanin video chu top chuni deu to maya ti khanin press meet ma khana in soi fi ani emponi se in soi fi shim shim hi ke a thalo ka ti ni mi alawa maro chu akon sana zirin athil ko azir hianin in soi fi tul ka ti na hawma in soi fi tul lo ka ti na om bokani enti dan court case chu ni lem lo ma se politics in be na mol mang ve tak takanga hanin soi fi dei chu ngai ve thin ni dik tak chon mi pui moral roi sol thei thil ang hi om ve ni maro chu tuna hen moral roi sol thei thil pakhat malom lova pusi ngun len chunga hian case nei ni antia ama pun kan nei ni aron tile to ni tuna hi chon mo khata khanin engma thil diklova mi pui mind game khelna mi pui engeril rusuk tumna kha omlem lova
fact khan on sei mai ni a sei tu te po khanin ti chuanin a concern case la hi heta court lampang alangai tu tur te po ni nga kha tiang te ni wang khanin adjustment siam tur chu court thutluk na kha kan lo nga to mai kha ngai do na chumi wang chuan heta court thutluk na po ma hota tiang nga in sei fe na fo mai he ke chu tha ka tilawani in sei fe na tur mang hi chu ve maro chu courta case akal to hi chuan lo in sei fe chiam thin lo sela hi chu ka ti veo mai ti chuan in la kan thia theu angin affidavit hi an file thin ani candidate te hian nomination paper an file donin returning officer nen an file don hianin a kan thia theu ome affidavit han siam thina ta hen thil mak deuh mai chu uvi zir sanga hian kha affidavit asiama khan tuna pungun len chungan ka hremi alawani ati case ama ming ve na ngei ama po party ni ve na ngei kan chief minister tongkam tak chuanin a case a po pusi ngun len chunga and 14 others ti ngat khami case kha puvizir sanga hi chuan nomination na file na hen alo ziak telani chu nomination chu anina hi nomination chu anita ni NJ stamp ania cheng som manang chi khani ti chuanin annexure 12 form 26 C rule 4A ti ni in ziak thlap mai hei hi tunan soi mek puvizir sanga nomination file dona a nomination paper returning officer nena thoil a thelu dona affidavit siam chu ni tani heting affidavit a hianin diktak chuanin an details eng kim tak meu kha chuang turani bank account a engzat nge nei engzat nge assets nei engzat nge lak lu ramin zat nge nei tin case nei nei lovem ti zong kha nomination an file don hianin an zia la ngai thina affidavit a henan ta la ngai thin an bank account statement zong nen an bank balance nen zong loan la loan engzat nge lak ti zong soi tur chun tam ta ko manga maro chu a toy zongin chip chiar thayang ber kha angai ni chu engdanin nge min phut kan ti chuanin mi puite na how tu te hroi tu te kan thlan naram india ram kan ni wangin Indian constitution hin he thili a phut latani engwai nge an thil nei zong details eng kim mai chiang taka anon affidavita ziala na ngai thin kan ti chuan tuna ka soi zo tak chiang khan Indian constitution hianin a phut ve tlatani chu Supreme Court chuanin mei kha kum sang ni le pani khan theng hen thu chuan lo nei to a hetiang nomination file turte in candidate turte hianin an details eng kim zep nei ho lovin an ta lang tur ania chu mi puite dikna chan vo ane fundamental right tinia article 19 clause 1 subclause A constitution a khan chumi chu kan huni chumi wang tak chuan heading election ma chhon tur te reng hianin an ni na dik tak engkim mai an details engkim mai hi chiang takin an soi thurania tuna kan soi tak ang criminal antecedents an tiang chi case alo nei to ti te case kal lai nei ti zong te neng khanin an ta lang tur ani ti kha section a hen ain zekani Representation of People's Act omlea RPA kan ti mai hi hemidan mang hianin ti anga je poruk lo nei te hi shem thei ani bokani engpo ni sela khami chungchang kha chu ka soi thui vak lawang ti chon hei puvizir sanga affidavit chuan in taila chiang takin engkim mai hi je kani hei vizir sanga hei kumte ni tani tiro ti hian engkim sing takin an je ka ti chuan in hei ti lai te po hian detail of account permanent number penina a related zong kha aron lang boka he income tax sungchang te nia ka soi vek seng lawang he an ma ni mai ba ka an nupui te ania tiang hianin chiang takhian engkim hin ta lang tur ni top mai ni me ang hian ma te chon he pending criminal cases ti hi poimo ta ni heta hian puvizir sanga affidavit a hian criminal case pending anei le nei lo hi aron in ziak dona chuta chuan he thil hi anitani tuna pusi ngun lian chungan ka hrelo ati kha mak deuh main
and others zingami puvizir sangan asheboxia ashiata wangin ani chuan dik takin Indian Constitution kami fundamental right ina tingai ngai tura aphutangin ani hi chuan antanang thlapin case nei zong khati hen ron ta lang ta ne ti chuan hei heti lai section 409 120B 34 IPC read with section 11 13A mo hetiang zong a hi kan chief minister na aron soi chua a case ate kami eng section no engen charsi ang chiang kha aron soi khani ta ni ti chuanin hei taka hi niam mak chu diktak chuan nga tinge pusi ngun lian chung hen ka shelo ati tlatle a shelo tak poni the kan ti khamo ma se hemi puvizir sangana affidavit asiama hian heng hi chiang takinani hi zona ta lang vek boxia mak ang reng khop mai tiro zon hei ase taka khan point number 5 pending criminal case no ekhanin aron titani puvizir sanga hi chuanin diktakin tiang hian a case nei te a concern ver shim kha aron ta lang vek hei brief description of offense ti te pokan mua accused of criminal conspiracy cheating by legally and wrongfully recruited 36 middle school teacher by way of forgery and fabrications of documents and misappropriate government money amounting to 21 lakhs only by keeping it without lawful authority while holding the positions of executive member in charge school education under LADC titani hi middle school zirtir tu somthum paruk lak chung changa poisati chingpen khatiang chung changa poisati chingpen hen cheng noi somni pakhati chingpen chung chang kha ania hi ero hi chu house an soyang khan pusi ngun lian chunga concern kha ani velem lawani ti chuan hei zoga hi pusi ngun lian chunga concern khani tani hei ti hianin engkim mai hi cheng tak hianin aron ziak lang boxia puvizir sang zok hian chiang view mai te ro ti chuanin hei teng hianin kan clear thathuak thokanga an details zia chu affidavit a hian hei an mani chungcha cash in hand cheng noi ni anei meka affidavit file lai hian ti chuanin anupui hianin cheng noi ni anei boka ti chuan hei SBI a an account number te an balance zong hei cheng noi somni pathum sing sari sang ko somruk pariati te hei teng hianin hei karon ti chana chu details engkim mai hi chiang takin hei aron lang thina ni ti karon seitumna ni hetia hianin until nei te an ram nei te an bank account a paisa umza ta zong kha chiang takin heti anga nomination and file ton hi chuanin affidavit and file and siam turani ti kha ani tani hei tuna point han en thachar charila chiarvek sen poni lem lawa tamlu tu kani mo atiang hianin an file thina ni karon soitum ber zo ka chu criminal case pending khami kha ani hi chuan a hrengreng boxia chu taka chunia pusi ngun lian chunga hian a hrelo dernge a hrelo tak hei hi chu ama chuina chang thein karing a hri ang lo ti ve ngot thei kan ni lawa a hrelawang lo ti ve ngot thei kan ni lem lawa maro chu a hrelo hi thil mak takani ti ero chu chiang takin kan soi ve thayang chu ti chuanin hei atopa hianin identified by me zirthan luange mo advocate ania ti chuan notary unauthorized to hi ST Ramachuan moya mo notary public long time Mizoram ania notarized lapane teng han poni se a unauthorized number te a date mo ni sompa ko October kumsani som ni pathuma notarized kha ania tihan puvizir sanga statement a hi chuanin affidavit a hi chuan do ta tello ti top mai tiang do ta tello ti chuan RP Act kanti Representations of People Act angpo khanin ani hi chuanin thiam lo na anei chuang lawani mo anei mi lo ti hian chiang takin engkim mai hi case song te po a case sung chang zong nen khanin aron ta lang kha nia ei tiang hianin an motor an lir thei nei zong ani ha a toy zongin sayang akim chang viawani ti chuan le hei hi tuna zo na in aron rin chwa puvizir sanga hian case engi anei ti an zo na ron chwa na a puvizir sanga nge ina affidavit a file in than dona a file kha ani tani heta hian pusi ngun lian chungan ka hrelo ati kha ani hi chuan a hria chu ta chuanin thil mak chu
pusi ngun lian chungan a hrelo kha ni ta ni hei lo chin chero ni som pakwa thlasom kumsa ni som ni pathum in thlan ma a an siam kha ni ti chuan le pusi ngun lian chunga a kan kal ve thunga hei hi pusi ngun lian chunga affidavit ani ve thung ta ni ti chuan in pusi ngun lian chunga affidavit hi kan en ve thuak nga ani hianin case nei lo anga lo lan tum nge a hrelo tak nge ti ero chu kan hre ho lo mo ti chuan hei an pen atang hianin income tax chung chang te ating kha an han che kan nil not available ti tani ti chuanin kan en thaje langa ezir than tluangi thau kha ni puvi zir sanga affidavit siam pui thu thau kha ni ani po hi ti chuanin ei cash in hand ti ate cheng noi nga cheng noi ni mo anu puin cheng noi ni akuta kola pusi ngun chung hen cheng noi nga ani hei ni som pakwa thlasom kumsa ni som ni pathum thawan authorized kha ania ni som pakwa thlasom kumsa ni som ni pathum heta hianin makhop maya ankal dun angem o te photi thaya pu singun len chunga case a related case ero chu aum ve lem lo lai taka khani ti chon hei HDFC longklai branch ha an savings a balance omzat an paisa nei za te neya anu pui hianin cheng singriat sak ni za somru kan neya ti lai khan ti chonin pu singun ni chunga account ero chona tam vi lowa HDFC a hian cheng sangli za sari somlet pakhat ania maro chu hei cooperative apex bank ka hianin ching kha sang teng hianin hei SBI a hian da anem vewa ti han cheng noi za som ni pani sanga za thum somret pasari ti vel tani tani ti hianin hei karon soi tum ni lem lova ta hen kan en thlak char hianin puvi zir sanga na ching thaka hriat khamia kha pending case na yem ti kha omve ta hau lo mai ni mo mi lo ni ti hian en charila anram nei za ta te teng khan ron lang hei commercial building an yem asian nan building an yem ti te aron kim chang via wa hei zong hi zu in chiar chho sak chi po ni lem lova mo teng hen an property te an in nei te an ram nei te an motor nei te an nge niang an liability an thil nei ang chi an assets nei ang chi zong kha aron ta ni mo ti chuanin an educational qualification te baran langa hi chuan chiar wenge pusi ngun nen chunga hianin class 8 pol riat pasa apas kum chu kumsang ha ko somsari parukha ani pungun nen chunga educational qualification chu pol riat ani hei kan knowledge tan pana thave rim in ga ria ti chuanin pas chona school hi government region high school longklai ania board ming hi Mizoram Board of School Education MBSC kha ni tikanin educational qualification zong te ching takin aron zia ka ni heta hen angkim mai akim chang theng berin aron in zia ka ti chuanin soita kan khan he zir than thlong advocate ani na affidavit identify ania unauthorized number poi en chengela chutenga in hlatlu tukhi ni lemlo ni unauthorized registration number po hi pusi ngun lian chunga hi 1310 ania chuanin puvizir sang hi 1/10 khani thung tani hengponi sela hi ani makkati mai chu puvizir sang a zok hianin pu singun lian chunga related case kha asia aziak lang thlapa detail engkim pu singun lian chunga ero chuanin aziak lang ve ta hau lo maya hei taka hi pu singun lian chunga hen a hrelo tak ani thaya a hrelo der poni thaini a lo hrelo der ani phei chuanin hriat tir kha har savio dona maro chu a related engeng mo hi chu a lo hre ti chu house a atong kamatang khan atira khan anin soi hrelo via wa anwa kha chuanin a bypass road zong nen khan ron soi to boxia ti khani ti chuanin dan pakhat ka ron soi kha Representation of People's Act RP Act kan ti kha ania hemi chung chang hi mi tuwak ma hen kan la thu tak lo poni mai thaya amaro chu case sang te po lo om to thina mun sang a hianin ngai to ni to thina an nomination paper an ni na lo zep thenang chi te kha tiang chi hria chhoni khanin in khinna tam tak hi ruling tam takom to ni ti chuanin khami representations of people actang po khanin soita kan khan rem thai ania abik takin khami heavy kan selai mek criminal case an name ti chung changa po hianin mi puina kan dikna chan vo chu engkim kan hriat tlanga kha ani
chu poi mo maya adjustment sang lom to a hetiang hianin thil an lo zep thena soidu lo mo zep thene mon lo nei ni chuanin khami RP Act section 125 en ang te pon false affidavit an siam awang khan rem thei an nia sang atam mai hai chu han lu thuk vak kha tum lem lo eng pon ni se zep thene mo thudik lo an soi ni chuan khami affidavit a khan false affidavit false information min pe ni chuan mo mi puite dikna chan vo ra bena ani theia Representations of People Act ang khanin remna pek thei anni eng poni se tikhan tum video chu kan du to kanga ari thavio maya pusi ngun len chunga chungchanga hianin khame puvi zir sanga case nei le nei lo khalo in zot lo ta se kan thredon mi lo mi pui point chu thil poi takania mo ama point ama tong kam takin alo shelo khania alo shet pha te po kha thavi win ka ria maro chu heta hianin riloti poi map thei thil chu mani case po han shet lo la ya kha chu thil mak ania tin affidavit puvi zir sanga case puvi zir sanga related case ani chun a related case song a case nei kha ron ta langa pani aneya pakhat zo ka pusi ngu len chunga tel lawa pakhat zo pusi ngu len chunga tel na pho aron mention aron jek lang boxia tilai kara pusi ngu len chunga ka shelo wani an tilai ka reluti boy tu chu ani ta ne eng poni se han khai khom dan po ka thiam lo pusi ngu len chunga hian a shelo tak ani theya a shelo der an thei bok thudi kero chu amana riang chu poni se yizong kha tun video chu de photo se